agdungeg, agkatawa, ken agbiag kadagiti istorya ti ile. Kastala ti biag. Umuna nga paset. Apay ka daya kanayon ka maladaw asumangpet barawk. Apay ka di Lola. Alangan nga anak di kayo balay amang bantay kadagiti katulong. Madiday ta, apok. Sana nasayat nga grabrabii ka di tawalwalang. Kakaduak man dagiti barkadak. New generation itan. Kahit no adada ka sa mapasamaken ka. Karaman kadilatan iti kunkunam a new generation. Awan madi ang mapasamak kanya, tasaan akon nga ubing, Lola. Ay sapay kumabarawk. Makapadanag, nurabiin ket awan kapaylaan. Tsak mabagbagaan asumangpet amasapat ti anak mo, Olga. Dakalan ti apo ko yun, Nanang. Awan lat diyo pagdandanagan. Ngam delikado ti anak mo. Kasanaw, no adamang dangran ken kuana di tarwar. Ay, danag yun aya. Maturog kayo kitday, no madanon ti rabi eh. Saan yun nga urayon? Makapadanag nga main. No ngay adadakes ang napasamak ken kuana. Maturog kayo kitday. Amangan no agsakit kayo. Diyak man amaw kada kayo. Sa baling aminen ita, Nanang. Saanen, akas idiugma. Awan pa'y laang mat nilando. Napanda ka dagiti kapatada na at imulong ka dagiti ubing ijay pagadalan. Anya ka no ti aramiden da. Tumulong ka nung agtarimaan iti rangtay nga agturong ijay pagadalan. Imbag lakid din tanagagat kan managtulong ti anak ko. Day tamat ti pagyamanan tayo iti apo. Awan parikot kan kwa na. Uray na babalang ti itid da akas tang dandang agtrabaho. Takas latulong dan ti daddu maabannog da. Awan nga rod. Angam, napan amin akaarubang agtutubo. Ngam ni boy, saan mo tanapan? Sigud mat asan aman nagtulong daya tao. Nangato ti pagkitkitaan na iti bagbagina. Tabak nang da. Ano sam ka di trabaho ijirangtay? E dinto ta nagbas iti tedda tangdan? Tulong min dito'y barangay tayo, ti panagtrabaho mi, manong. Loklokon nyo lang ti bagbagi. Naitakat ang trabaho nga nagbas iti tangdan. Awampay kano ngamin ti pundo, manong. Nuurayan pa iti agga po iti ngataw, mabayag, manong. Kasi madagit estudyante amang likaw pa ijay bantay, taadayaw. Bukod damot na naparikot da ita. Ha? Kasapulan damat nga rod ti tulong tayo, manong. Naitakat libre ti bannog kaon. Ngam kasano nga ikat mamirmiraot kamot ngamin. Ano samlat na na? Ha? Ti importante, kat makatulong kami, manong. Di ka nulando, tinagidaulo iti panagtrabaho dagiti agtutubo iti rangtay. Anya kumangay no iso? Mamirmiraot mo na dya tao. Awan sa bali ang maipakita na agapwanan na. Saan ka day agapuanan na dagiti may tultulong na kadagiti pada na nga agtutubaw? No mamirmiraot ti tao, saan abigbigan ti tao ti maaramidan na? Malipatan dan tumot lang. Apay malipatan da ako ram. Sana nakalalagip ti apelyido ken naganda ta pobreda. Mangnamnama ka? Analat-latak tinagan mo? Tabak ng ti pamilya tayo? Kasta ka day? Papanamanan ka rabiin. Saan ko nga mo no sa dino ti pangiturungan ti sa kami kadagiti kakadwak lo na? Kasano nga amumi ti papanam? No saan mo't amasnop ti papanam? Apay kami na masapol ang maamuan nyo. Apay, no ada papanan may, di ka kadiagdanag, no saan mo nga amot yayan may? Saan kayo mo nga umbing tapno sa fulan kayo pa'y? Amoy mo ti pagawidan nyo. Na, unay ka na tao. Awan sa mabibiyang mau, no anya ti mapasamak iti kabalay mau.
Andaya mo tao akayat na ti may sagmak. Kasta kayo mat siguro. Saan nyo akayat ti may sagmak? Iso nga awan pagdanagan nyo. Nagapo manong. Saan mo't adiretso ti pannagnam? Nagapuak man di ayan ti ragragsak. Saan ka di langit na jay, ha? Arsi ka, nagapo man. Ije ka di ayan ti tuok. Ha? Napanak ti mulong anak itriplanteng manong. Paiso, pala di ko ijay tuok. Tanapan ka nagkalimpulutan. Pagsayaatan ti kaaduan tinapanak manong. Agkalbong aminan ti turod. Gaputa ugingan damot ng ti kaykayaw. Kasaron wag bagyaw. Parikot mo ayan, nagbagyo. Agyanak lang iti unag ti balay mi, awan probleman. Ta konkreto ti balay mi. Sana ka man ano? Madimat, no di ka makibiyang iti pagkarigatan ti pada a tao, manaw. Pudno nga tati damag, anaggulo ka no ti kakadwa ni Boy, di ta kabangibang a barangay. Daytamat agwarwara sa damag, manang. Karaman ka no ni Boy, anakigulo. Gapo ka no sa laang iti basketball. Agbabasketball da ka no. Anda ka no pustada. Hindi ko an apamutayin. Nagrarambul da ka non. Ririn sa mata ka na yun ti sarsarakan day jay aboy. Intokat no adda pa kabasulan na. Bayadan mo ti inana. Isukit anarwam di tao. Kaslawan kabutang na. Ipanakkel na ti kwartada. Banag apakadadailan mo tinagan ti pamilyada. Pagbagaan man ti anak mo, barang sika ti denggan na. Nakigulo man na, hindi ta kabangibang a barangay. Saan lakit di anadangran ti anak ko, nanang? No dagreklamo, agtal nada no pakitaam ida iti kwarta. Kasanaon, no iso ti mapuruan. Mabayadan ka di pay. Sungaro da pinagadal ko iti taekwondo tapno di da kaskarina ama parmek. Agbabawi kan to, no adamade ang mapagteng ti anak mo. Agpada kayo anatangkan ti ulo na. Ninanang mo, adayamot tao analuknang ti ulo na. Addanto ka no matliga dagiti agtutubo ijay plaza. Wala nang. Adunto ka no ti umay adayo. Aggapuda iti agduduma a barangay. Anya ka di nga ay ayam tinakainayunam, anak. Basketball nanang. No saan ko mga agiddan ti contest ti basketball kan volleyball. Pakisalipak ko maadwa. Mayat matday ta pagliwliwan yaw. May liklik kayo iti bisyaw. Isu nga rod aginuyugoy ko dagiti padak ng agtutubo. Tamakisalip damot iti sports. Barog. No awan matla ang araramiden da. Imbag ti kastan. Paglabasan ti oras da. Gamti mapanda agin inom dita. Mangurnong kamot iti kakadwam, tamakisalip kayo mat. Wan sang agpaisaw. Kadatim kanumat ti labanan. Sabali ti tim nilan daw. Nilandaw nga anak ti kakaase ang makitangtangdan. Wan mami. No aba kami ti timda, da kami ti makilaban iti sabali a barangay. Mala, mangguyugoy ka nga rod kadagiti kakadwam. Kasla si ti agbalin at team leader da. Ikan ka iti kwarta nga ramatam. No da kwarta, adulakit di ti maguyugoy ko ako madwa kanyak. Saan kat anilan daw ti pakikadwaan da? Mano kayo iti timyo? Sobra kami, ta ekstra ti dadduma. Isuda ti sumukat, nukas pangarigan at dasaan anasaya at amapasamak. Umay kanya kong tinaduma. Agay ayam tayo. No asino ti mga bak? Iso ti sumango iti sabali a barangay. Tamagam ka dakwada, no asino ti mapankan ka manong. Sige, tanod da kayo amin. Umayak taawisak ti daduma nga umay iti buklag atim. Nagtutulagan mi, nga aginsayo kami iti alas 4. Umayak tumat nga ron. Mas sigurado nga ado ti umay kanya. Day, apay analiday ka itabarok. Adda ka di parikot? Aginsayo kami inton malam, ngam umay kano ni Manong Boy. Mangala iti player, angkel.
Mangbukal mo't ititim na, ti kayat masawan. Wan, Uncle. Umay ka nung mga kadagiti kakadwak. Sika tinangin sayo kadakwada. Ita, umay na alaan ti daduma. At kadagiti kakadwak no kayat dati mapankan ko ana, Uncle. Manawan da ka nga ta, asigod anang guyugoy kadakwada. Imbaga nang adda kwarta nang ay gatang nakadagiti arwatan da kan kananda. Intun madanon ti pasalip. Dinto tawan kanya, Uncle. Dayta ita ti parikot. Adda kwarta na, idinto taawan ken ka. Naganti timulaeng tilaban mo. Nay, api ati na may barbarsak mo. Anya ti parikot mo. Nagiti mamirmiraot. Imbagak lang arudan asya kung ti gumatang iti arwatan mi amaki kontes. Kayat mo asawan. Awan tinaguyugoy mo, ititim mo. Nikat din lando nga awan kwarta na ti pinili da. Ay, awan amo dagita a players no kasta. Anya nga iti maalada ka nilando. Kaslada plan-plan, wam. Husto ka day, ti atap ka. Masapula maabak titim nilan daw, Lola. Diyak maawat adidak kayat atim leader da. Anya ko mati aramidam. No anya man ti plan-plan, wam. Saan mo nga itulaw, Apay kit dinasaan. No madama ti pasalip ti ay ayam. Agguluak tapno madisturbo ti pasalip. Ay, saan mo nga ramidan, apok? Adalakit di ibaon da amang kita itilinak ken kapya. Taado ti umay agbuya. Makitak mat na da pulis. Saan nga iti asidagdag iti pulis at ipangaramidak? Kan may sa, nalaingak mo iti taekwondo? Ano lakit di dagiti tanod nga umay? Saan laang apules? No tanod laeng. Ay, awan latam mo ko. May sala akong natumban Ay, saan mo nga aramidan kunak? Saan aga po analaing kay ti taekwondo ako nam kit aramidan mo ti kay kayat mau? Jemot nagan nilang do tipuk-pukaw na. Nagan ko kumatipuk-pukaw na. May manugot na ang nakikadwa kanya. Aguray ka man. Kunwari, madalapos ko di lalaki, ang nakatakder ako namlan asinaw. Kunwari, may galisa, tapno madalapos ko ti lalaki. Di kan tumataglis tita. Nay, saan mo't anagalis? Kan, awan mo't dadalapos mo? Aguray ka man takugtaran ka kastoy. Ay, kumuktar na! Sakman mo't! Agtoy! Nana! Sarutan yun ni Manong Boy di ospital. Intaray day di ospital. Apay nga impanday di ospital. Nangirugi iti gulo, Nana. Nalalaing iti taekwondo di kinurso na daan na. May sala nga kong tarkan kwa na. Natumba ni Manong Boy. Katay jay, naipakpak iti simento ti ulo na. Anya, agbayad iti nangina tinanggog tari ti anak ko. Asino amin day tatao? Apay, di na mo no asino ti akin anak iti kinugtaran na. Anya ti kuna ti doktor. Ada ka no basit adara iti utak na. Iso anak ko matos nanang. Ay na, imbagak nga may na di na patuloyan ti plano na manggulo. Mangtangdanak ko may ti agtistigo kontra iti lalaki. Ngamawan mo ti mayat amatangdanan nga agtistigo. Ipateng tinagdamagak. Ani kanuboy tinangirugay. Asino nga min ayo day di lalaki? Apay nga awan mayat nga agtistigo. Uray imbagak abayadak ti taktak na. Anak tinangato nga opisyal. Nalaing kanumat iti karate. Ay, awan nga rudan Ado ti mangisakit ka nilando. Tanasingpet. Uray mamirmiraot. Ngam ti anak ko. Uray baknang. Awan apulos ti mangisakit kan kwa na.
Daytan, tay kunada. Ati awan mulit na anagan. Napatpatag ngam kinabaknang. Kastala ti biag. Maikadua nga paset. Oh, Junicia, agpili ka nuan niya ti kayat mo. Saka ti baboy, ulo, ano pang igado? Ay na, awan pa'y kwartak itaang. Utang mat, 1 month to pay. Ay, utang? Iso nga galakan, tadagita ka arubam, naghalada. Ay, kasta aya. Di mo kunain at tuyo ti sidaam, idinto takarni ti sidaenda. Ay na, maangot da. Si kanto lamanin ti pag-iistoryaan da no kwa. Sige, daytoy man kukod ti alaang. Anya pay, Daytoy pa'y pang-igado. agpili ka pa'y Gusto dagito yun. Basta laglagi pam. 1 month to pay. Naglakada ka alakwan manang. No ada agi sursor dito balay, agala kamot adagos. Utang dayta. Nagrigat ti ado ti utang na. Ay na amin ataga dito lugar tayo, ada utang na. Anya katadanag mo na yan. Kasano, no umay da kanto singirad. Mabayag pa'y dayta. Ingkakit aglutong. Anya ti ilutok. Agpili ka ditan Jay nala kaalutwon, tamabisina ko. Isumot lagayam awan man to pay tila ko day di abakla, taday nagkulbot mat day to'y karne. Ay, nakabubutang ang mga numatukol dahito postisaw. Jakto pa'y mangalngal. Ay saus, delikadaw. Apay, si Martin kamot alangan. Ay sus, natukulan to'y postisaw. Di akin nga to, wano akin baba. Dahito aking nga to. Ay na, kasano akon ngay ang makaisuro no kastaw. Saan samat asimrak ni Ma'am Junicia ita? Ay, nag-text kanya. Agsakit ka no. Agsakit. Kat no nagkita kami laang idikalman. Kalat siguro ang nagsakit Adamot kastakot. Barang sumrak to ayon ton bigat. Barang tane, pinagawid kon dagiti estudyante na. Ingkalata ipatarimaan ija dentista, de tapos tiso, manang. Adaya kwartak. Basta surutom di imbagakan kang aramidam. Ipigkat ko, babaan itiglo? Ijay tenga tapno agdeket dang. Ay, naskan nga rin nga inayadak. Basol da bakla. Nagkulbot mat gayam jelako na karnay. Ay, manang! Naibatak ti pustiso. Ay, unay kamutan. Di mula inan-anadanan. Kita aman, ad-adan anaperde. Nagbalin matin alima. Ay, awanan. Jakon may pagkat. Anya nga ita ti aramida, manang. Nagrigat matan ti kastol. Nag-text man ni Ma'am Junicia. Kahit sumrak ka naon. Saan pa'y ka no? Ay, awan mat nga ron ti substitute teacher. Agkita kami kano ijay sentro inton madamdama. Taapay ka naw. Damagak to no apay. Amangan no adda ka sa pulan na kan ka. Amumot day jay agayim mo. Sa bagay. Amuklat na no anya ti kasapulan na. Mare, amukon, mare. kasapulak ngamin. Ay, kita akman tilangam. No awan pustiso. Nagtalna ka man. Kakaasi aklang nga rodon amang kalkalob day ti ropa. Sapay nag-order ka iti fried chicken. Kasanom ngay ang alngalin dayta. Iawid ko na ata si daan ni ading ko. Sige irwar mong di bulbuludak akwarta. Mangantapay mo't saan ka nga agapura? Samsambuta nga rogi dentista. Agrikapton. Aywan anya. Manot ka sa pulam, aya. Kahit nagkita kayo kan ni Ma'am Junicia. Wen. Umutang mo't gayam iti kwarta. Kunakun kahit. Isuasaan akong amaklaat. Nadadaal dya pustiso na. Ha? Ay, nagrigatan day ta napasamak. Ay, nakulbot kanu ngamin jay karne asindada. Nalipatan na siguro, aposteso tingipan na.
Siguro barang bayadan na adagos, dya inutang na kanyak a kwarta. Mayaton to yung ngipin ko. Kitaak man manang. Mas may mayat da ito yung sigod a pustiso. Annadamon Wun, anya ngay, nakalutukan. Wain manang, mangantayon. Anya ngay tisidaan. Dahil kukod ti baboy nga inutang mo kan ni bakla. Na, apay ngay aday tamanon. Kat isulang mo ti addaan na bati asidaan. Inanger mo anay ba? Jak makasida iti dayta. Mabuteng akong amangan no madadaal manen to'y postisok. Sapay nagngina ti pinagpaaramid ko iti dayto. Ay, oray nga min manu nga oras nga ang angram dayta. San lata alumuknang? Saan sama nga min apud no akar ni ti baboy jay impautang na. Ada nga iti panagkunam. Plastik samot akar na. Ada ayamot kasta. Ay na, ibagakan ka. Mabalindan ti agaramid ita iti plastik amakmakan. Damagam to, inton umay nakasingiran ni bakla. Panagbabayadan aya. Adan samot din makabulan nan manang. Siguro, umay na kanton singiran. Ay, isumot lagayam nga agpatingga di talapayag mo ti isem mo itay. Itay nag-flag racing tayo. Tabaron day tapos pisom. Ay katun amare, jaket ipasikatan. Angam, kasla nakayelyelo mat day ta. Ngam tay sigod apostisom. Yelo aya. Wen nga rod, kasla saan ka naggisigis iti makabulan. Gapo iti kolor ti postisom. Mabainak samot ten nga agsao. Manot binayadam iti day tangay. Imbayad ko amin di inutang ko ken ka 10,000. Anya? Ay, no amukla amapan ka iti dentista. Enrekomendakan iti papapanak a dentista. Ay na, di mo lakit imbagbaga kanya ko. Diyak lang amin nalagip kat. Sayang. No ijay ka anapan, saan ko maakasta kayelo day tapos tisom. Oh, kumusta, Ma'am Junisha? Nay, apay ngay awing-iwing ti sungbat mo. Na. Ita, agtang-tangad ka. Mawata ko. Saan ka makasao? Kunak man, no nagpapustiso kan. Kasano ngay ama kaisuro ni Ma'am Junisha, kat bungal sapay mat. Ay, adan pustiso na. Ipakita ng tupay kanya. Ha? Apay nga rod ngay asaan nga agsao. Mabain siguro nga agsao Ay, yelo met ngamin ti kolor dya impaaramid na apostiso na. Ha? Sapay nagngina. Ay, unay matdaytan? Jack amo, no anyat aramidan nan ija postiso na. Talaga ka di ayelaw. Wen, kaslama isngarod ti kinayelo na. Jay yellow corn? Wen, nakarkaro pa'y Itayak pa'y abusina, ngam aman ti mangilukat itiri daw ti balayo. Adak di tao jak lamang businam ta nagpigsa ti music ko. Ilmlamangan yun sama ti utang yo. Ni manang ko Dionisio ti singiram, sana siya. Kat ayan nga ni manang mo. Kat napan nang isuro Amo namat nga itang aldaw nga umayak agsingir. Kasano mat abayadan da ka? Kat super duper kulbat mat dyan pautang mo kada kami? Anya super duper kulbat asasawa mat. Oray lang nagudwa di pustiso ni manang ko. Nalpas yu asinda, ita, kasta ti bagayo. Hay, agbayad kayo kit deng. Yelo ayang agpay so day ito'y ngipon ko. Manang. Ay, unay ka matin. Makapakigtot ka mo. Anya ti aramidam di tasangwana ti sarming. Imbaga nga minjay ko teacher ko, ay yelo ka no day ito'y ngipon ko. Yelo? Iso nga rod akit kitaag dito'y sarmaing. Di mo kaya ti yelo ang ngipan? Asino kumangay ti mga yat iti yelo ang ngipon?
Ibagadan to pa'y asa anak nga gisgisigais. Kunada met, mas healthy ka no ti yelo ang ngipon. No pasukatakday to ngipon ko. Aggastosak manun. Sapay nagdakkel ti binayadam dita. Un nga raw, 10,000. Imay pa yung jag sing-singir. May samo day jay. Umay nasingiran di nagkulbot ala ko na. Isumat ti kunak. Peken samot ababoy di pinartida. Peke, ababoy. Patin samo day to pustiso, peke. Ay, amin langan, peke. Ayan na ngayon ni ma'am. Napanagisuro ah. Sanin nga gawawid? Di na kaya tabayadan ti utang na? Hoy, nasurok asang nga ribo jay utang na kanyak akarnit baboy. Karni ti baboy a peke. Anya peke? Hoy, peke nga bagbagam dita? Talaga mo't a peke, jem pautang mo kada kami ah. Idarum kayo iti kastang ibagbagayo. Pirpirjin nyo tinagan ko. Idarum kayo. Tandaanan nyo dayta. I will demand you. Excuse me. Ha? Sino ka? Bawal ti bastalatan sumarak dito eskwelaan may. Kasta ka dise? Anyam, dito ikadi nga igisursuro ni Ma'am Junicia. Wan, apay. Umay ko singiran jay utang na akarnit baboy. Adda utang na kan ka? Wen, may sa kilo akukod, igado kan pang-adubo jay inutang na. Sige. Dito'y kalaang tayo nakayaban. Bawal nga men ti agpastrak iti outsider. Asino day di abak lang agsingsingir. Am-amo na kamot ka no, ma'am. Adda ijayruar. Day to apanagropro pa. Agutang iti kukod kas kadapang iga daw. Katsi ka, ma'am. Diya lamabainang. Adamot kwartak ng igatang ko. Isumat ti kunak. Bayam, agawid tulat ta. Awan utang ko, sir. San na kadi apapanawin ase? Kahit kulang mo't ang makasarita ni Ma'am Junicia. Saan nga rod amabalain? Sa may sa, awan mat kan utang na kan ka. Imbaga na dayto ha? Hoy, di uray pakita ken katilistaan. Ay, saanin? Pumanaw ka kit din, tani. Mangrugin ti klase may. Apay nga kasta dayta at tao. May strapay mo't nga rod. Hoy, di na matamot agbayad iti utang na. Idarum ko! I will demand her! Apay, asino jay nagpukpuk ka o Jerwar? Jay baklang o may agsing-singir. Utang ka no ni Ma'am Junicia. Adamot utang ni Ma'am Junicia kan kwa na? Isumati ko na. Ang mamati ka. Ni Ma'am Junicia, adda utang na. Ay ko, adamot utang na kanyak. Nakabayad sa mutan. Ay, di naktupay kasarsarita itan. Labsa-labsan naklaeng. Ay, kasanungay nga ta amasingir ko. No kasta. Pudno nga road ang nagrigat asingiran. Nagtiwid nga road. Ay, awan lat sir-serbi na at teacher. Jakla ko man pinautangan. Tagnanayon ang abungal. Amo manang no anyat impukpukaw di nagutangam abakla. Anya ngay? I will demand her kunana. Ay, talaga nga awan amu day di abakla. Rung day ta demand ngay bagbagana. Agkarasubling o may agsingir. Manang, ti utang, rumbeng abayadan, saan apaglibakan? Ay, nagado ti babayadak. Jakon amu ti unao. Ay, saan nasayad day ta nga imahem? No maamuan dagiti tattao, at di mo amu ti agbayad iti utang mo. Wan nga rod. Malagip ko pa iti imbaga day dinanang kantatang. Respetarem dagiti dadduma, tapno respetaran da ka. Tadagiti ammo na timang respetar iti pada na a tao. Magunod na matinaan anay a respeto. Wan, sige. Bayadak dagiti utang ko. Pudno day ta akinunam ading ko. Kastala TBAG. Maikatlo nga paset.
Lakay, apay abim masit jay bagas. Kat namin dua talaang matadag isaang. Ay na, imay ngamin ni Maria itay aldaw. Di mawat iti bagas. Tawan ka no maisaang da. Anya, di mawat manan. Ay, agruamdan a talaga. Ay, masyanak nga ron ka dagiti apo ta. Tamabisinanda ka naon. Awan mat bagas da. Apay aka na yun adata ti umayanda. No kasta nga awan bagas da. Ala, bay amaon bakit? Takas tala tibiyag at talaga. Kaasyan dagiti naganak, dagiti anak da. Ay, kastalat ta ka day. Hanya ngay nga raud. Kasta talaga. Ibaga masukatan dati inala da abagas. Saan amabalin a libre manan? Agruamdan a talaga. Ay na, nabsuga ka. Nagimas nga mintisinda tayo. Tilapia prito kan natay. Un nga rod lakay. Imbaglaang ang tanang ted ni tatang iti tilapia kan natangda. Ay, Saan na kanon nga ibagbagakin ni nanang taagungod? day jemot ngay nam. Day tala agong ungeter aramiden na. Kagurgura na ka talaga ni nanang mo niya. Bay amlat ta. Nulakit ta saan nakaadangran, aguli magkalatan. Una ngam unget nga unget, makapasuron. Bay amon kunakmag. Ala, taagi dalimana ka. Sumublat met dagiti anak ta inton sumangpet daan nagay ayam. Ay katwa na, sana bale. Tain lasinam ida iti sida inda. Paripong, mabalin ka di si kalangan ti kadwa nga agaramin iti kulungan ti baboy. Tangdanan ka. Ha? Una. Imado nga min ti baboy ko. Isaanas kan ti kanayunan na kulungan da. Katawon na. Mabalintan ti mangrugin ton bigat pare. Ta nagatang mo iti materyales. O sige pare. Angam, mabalin ka di ti ag-advance pare. Awan nga minigatang ko iti bagas mi ka. Ay, wala pare. Ikang kaitan iti sangaribo. Naimbag pa'y da pare Cardo, ta umas asenso ti biyag da. Kaano nga tamat nga umasenso ti biyag tayo? Adda sa nikwada. Iso da ita ti pagkarit da. Ngun nga rod na, kitaom di balay da, napadakkel dan. Kansigod nga da talon da nalawa. At dapay duavan apa ibibiyahe da. Agsangpit la kadakwada ti kwarta. Kat ita, imadumanan ti baboy na. Numala ko na dagi ti baboy na. Di adun tumanan ti kwartada. Ay, dataong ay nga talakay. Kaanumat nga umasenso ti biyag tayo. Saan mo na namnamahan da ita? Tawan sa nikwata, apagtaudan ti pagpunan ta. Narigat ti basta umutang lataditan. Sa bagay May mayatan ti kastoy abiyag ta. Tawan utang nga pampanunutan. Makabanog mat. Pare Cardo, ag inanak pa man. Like, naminarukan na naginan na. Nabanog ang amin pare. Awan malpas taano na talagin inanatir aramida. Sige nga roden pare. Tagawid aklangan. Na, Ditakan. nanay. Pare pong, pare, agsubli ka. Agtrabaho tapay. Anya mo tenday jay abong tapi manaw latan? Talaga gaya masadot da ya tao. Ti maday, nagkid daw iti advance sa sweldo na. Inikak iti sangaribo. Pakanumpay? Ngam kas jay gayam ti ugali na. Podno ti ko na ti daduma asadot kanaw. Uraik asumurek inton bigat. Kasanon ti sangaribo nga in advance mo kenkwana? Bayamo na, anya pa nga ron nga. Ay, sana mabalin. Alaog ti 800. Ngamin, 200 pesos laang mat ti katukad ti trinabaho na. Nagkiwar laang mat iti siminto ti naramid na. Idi kwan, agtugaw manan, kat boy-buyaan na kang agtrab-trabaho. Tulong kun ken ko na di sangaribo.
Isa bayam latan. Ay, saan ang mabalain? Naglalaingan nan ngay. No saan nga agsubling tun bigat? Talaga ang papanak iti balay da. Taala akan kwa na ti 800. Nanang, adda ka di manti kayo, dumawatak man. Anya? Awan man ti kayaw. Itayag sapa, imay ka manen nagdawat iti kapi kan asukar. Ita, manti ka mo ti dawatam. Awan nga rod manti kami, nanang. Anya? Awan manti kayo? Awan. Ala, agawid kan. Ni nanang mo. Ang kwa, dumawatak man nga rod iti asin kan asukar. Anya? Awan lati di ka daw dawatan. Kan dumawatak pa'y iti noodles kan dilata yung wano saan itlog. Aginggat ka anaw nga agdaw-dawat kalatan, Maria. Apay, awan ka di trabaho ti asawam. Awan nga rod, nanang. Ti kunam kit day, sado ti asawam. Nagpadaan nyo asadot. Sige, nanang, tayo nakigi ko sinayo, ah? Mga laak kadagiti daw dawatak. Napanan? Nagpuskol a talaga ti rupanan? Paribong, umay ko alaan ta 800 pesos anat da iji 1K nga in advance nilakay ko kan ka. Ha? 800 pesos? 200 lang ti kaibatugan ti inubra medical man. Logi kami pa'y. Ta pinagmerienda kan pinakanda ka iti lunch. Anya? Kat no nabambanugak. Saan tumat nga minakayat nila kay mo nga ginanaak? Huh, ti kayat na. Trabaho at trabaho. Apay, sana kaya mabambanog. Makinantubay kat mabanog. Sakto lakit din na tao laeng. Siya ka mismo ti makapanagnag asadot ka. Ad-ado ti panagtugtugaw mo ngam ti panagtrabahom. Alakitin, mudto yun ta 800 ta inakon. Awanan na. Ingatang maniti bagas mi. No kasta, inkay karo. Da kayatin ti agtrabaho kada kayo. Mabanugak apirme. Gaputa didak kayat apaginanaay. Apay manen ngayon may ka, Maria. Anya manen, ti dawata mon. Umay ka kadimanan agdawat iti Ricardo ti Sidayaw, Maria. Saan tatang? No di kat dumawatak iti bagasyaw. Sige. Ingkalatan mangala ije kusina. Naglalaingamon ngay, tagdawat ka manen iti bagas. Ni nanang mo. Kasla sa andak nga anak iti kasta pa nagsasauyaw. Bayamon at dumawat iti pagas. Takaasimad dang iti aputa. Ay, sana mabalin. Hoy, Maria. Kasta kayo kadilatan. Tiag daw dawat iti bagas kan anyapay dita. Awan nga rod bagas may nanang. Kakaasi ni ading mo free daw ng agtrab-trabaho. Tapno adakanan may. Ngam, umay mula daw dawatan. Ala, bayamon, bakit? Ikamon, takaasi dagiti anak da. Nuko na ka saan? Saan? Unay mga minon ti biyag mi aya. Tanak kurkurapay kami pa'y nga marabutay. No adda kumamot sa ni Kwame. Di mayat kumamot ti biyag mi ita. Hoy, Maria. Tandaan nam da ito nga ibagakan ka. Uray awan sa nikwa. No nagagat ka, umasidagkan ka ti grasya. Naiturog ko gayam dito indayon. Nay, baong. Ay, bagkapay. Tanakaindayon kala dito'y paraangan yaw. Ay natatang. Naiturog ko nga rod. Nagmayat lakit din tagin tayo na maturog dito'y paraangan na ya. Nang runa ta na parir. Ay, imbag man tagin indayon kalaang dito'y. Idinto ta siyak. Kat inak mangala iti balangag akanan ti baboy may. Ay kating kayo lata tatang. Ay, nagmayat kat ti biyag maun bong. Kaslaawan pamilyam. Ha? Nunapan ka kuma nagsapol iti panggedam. Di nasaya at kuma. Agsapulak to, nawanan ka nin may. Angam no ita, anda pa'y lama isaang may. Nanang, awan manen may isaang mi. Umayak manen agdawat iti bagasyo.
Nakakurkurapay kami unay. Kasanumat nga men, kat sadot kayo mat nga agasawa. Aggagat kayo nga main, anak ko. Tati nagagat. Saan nga agbisain? Naimbag pa'y dalilyaken kardo, taado ti sanikwada. Nagasawa da gijay nga awan tawid da asa ni kwa. Ngam gaputa nagagat da. Iso anasaya atan ti biyag da. Kwa, awan mat ngamin panggadan mi. Awan agayab kada kami ngagtrabaho. Uray aglabala ko mano iso. Aggagat kayo mat ngamin Tapno agtalag kada kayo. Awan grasya nga umasidag kada kayo, gapota sadot kayo. Ulitak tay nakunakan ka iday. Uray awan sa ni kwa. No aggagat ka, umasidag kan ka ti grasya. Pare Cardaw, amang ano ada mabalin mo ngay patrabaho kanyak. Kasapulak ti trabaho, pare. Ay, kwa. Inunaan na kan ni Tata Igme, pare. Isom tinalak amang talon iti may sapay at talon ko. Isakla ko man, pare. Lakayan ni Tata Igme. Di nan kabalan ti trabaho. Nagagat ni Tata Igme kat agtalagak kan ko na, pare. Awan pa nagtalag ko kan ka, gaputas sadot ka. Ha? Pasensya ka na, ngam saan ka akayat ngagtrabaho kanyak. Gaputa awan malpas sa trabaho kan ka. Sadot ka ngamin. Agagatakitan, pare. Ang sapul ka iti sabali pag-applyan, pare. Ha? Tano siya, naikatan ti panagtalag ko ken ka. Kasano itan lakay? Awan mayat nga agpautang kanyak. Tapno adda ko mapagpuunak iti negosyo. Awan kano panagtalag da kanyak. Amangan kano no sayang lang ti kwarta nga ipautang da kanyak. Anyamatan. Amangan kano no saan ko ang mabayadan. Awan mat mayak ngagpatrabaho kanyak. Nga uray imbagak ngaggagatakon. Naikatan ti panagtalag dagiti kalugaran ta kadata. Takasano nga agpaiso. Awan trabaho a pagbayagan ta. Maikat ta adagos, tasadot tamad. Aggagataitan, bakit? Husto lang tinakuna kanyak ni nanang. Uray awan sa nikwa, no aggagat ka, umasidag ti grasya kan ka. Bakit? Pudno, saan ka day? Kas ita, gapo iti kinasadot na. Awan ti mayat ka datang agpatrabaho. Bayan, padasag ti mapa ni Jaili. Ket no maawatak iti trabaho, aggagat ako iti husto. Sige. Awatan ka, talapaho dito hardware. Basta kakakit ka, ha? Ay, sir, ikarik. Okay. Sige, mapalin mo na talapaho no pikat. Sir, ket agyaman ako nahay. Adto nanang, umay kayo padigwan iti sidaan. Sinigang abangos. Ado ti linutok. Ha? Itaman pa'y, Maria. Addan trabaho ni buong nanang. Kat siyak mo't, addamat basit maganganan siyak iti panaglaklakok iti nateng. Ay, kasta. Nasaya at launay adenggan. Aggagat kami nanang. Ay, nasaya at launay anak ko. Tati nagagat amanggad. Saan nga agbisain? Aggagat kayo, kat agurnong kayo, para iti masakbayan dagiti anak yaw. Nanang, talaga nga aggagat kami itan. Iti kasta, umasidag ti grasya kada kami, akas iti kunayaw nanang. Pudno da ita. Uray awan sa nikwa, no aggagat ka, umasidagkan ka ti grasya. Kastala ti biag. Maikapat nga paset. Roger, adaman la damagagkan ka. Damaga mo, taniagap apuraak. Nakapurma ka manan. Sa dino ti papanam? Ada date ko. Ay, agdit kayo manan kanitina. Ay, sa dino nga ti pagdatean nyo. Saan man atila damdamaga manang? Ay, damagak nga rod kuma. No kaano ti kasaryo kanitina. Dayta ti damagan? Katwan na. Ay na, syakto ti agbirok iti trahe di boda na. Kanja agkahitar iti kasaryo. Ay,
adagayam ko a caterer. Mapanaman langin. Na, oy, ikumusta anak to kan ni Tina Ay, agsubli ka. Ay, oy, imbitar man ang kit di dito balay. Na? Tapno umay agluto iti spaghetti. Ah. Ay na, nalaingkat nga agluto day dyan nga ipagkutube. Ha? Apay, napananmanan ni Roger, ta nakakutsi manayin. Ay na, tatang, ada date da ka ni Tina. Ay, sumat lagaya makastauna iti panangwasing na iti kutsi na. Ay, damdamagak nga rod ka ni Roger. No kaano da nga agkasar ka ni Tina. Nay, awan mo't masasaon na ngagpaiso kanya, no kaano da ngagkasar. No nabayagdan. 5 atawan ti relasyon da. Di da pa'y lang atakayat ti agasawa. Agur-urnong dapay siguro Agurnong da pa'y laang, kat regular matan ni Roger iti trabaho na. Kan nawadwadan ti urnong na, tatang. Ay kiturayin tayo Saan tayo idang apuraan? Sa bagay, basta para kanyak, ni Tina ti maibagay ka ni Roger. Ay, anya pa'y lang ti birukan na ka ni Tina. Malaksid analaing nga agluto, nagagat kan nasingpat pa'y. Hello, Insan. Insan, pudno ti atap mo. Atap nga niya. Ngadda sa bali akaayan-ayat ni Roger. Anya, kun ka. Uy, saan kami nagsangit? Hindi pa lang nga madmadlaw ko. Asaan na kun ngay ayatan, Insan? Nakita ida iti fast food. Nakasusweet da iti babaya ka doana. Nakasang subsubuan na ba? Ayos to, Insan! Saan mo nga ituloy? Masaksak tanak lang. Napictura pa ida Kaya't mau ta isin ko ti picture da. Asaan na, Insan? Isumuman Insan, tapno makita ka na saya at tiro pa day dyan ang isukatan na kanyang. Oh. Kaya't mo pala makita, kahit saan mo ta napintas. Napudaw lang No pinatik ko madya imbagam iti nga agtumarak iti pangpapudaw nga agas. Napudaw ako mamaditan. Saan na ko mga insukat ni Roger iti dayta babae? Bayamon insan, saan mo nasangitan? Isumat lagayam, asaan nan arip-replyan dagiti message ko kankwana. Tadagayam man sa bali na. Kakamkamuro mo't yan ang isukatan na gan ka, Nakabrace lang tingipan na. Agam adayulat taan na pimpintas ka, insan. Honey, dumagas naman dita parlor, tagpamanicure, ha? Neh, kaano lay din na udi nagpamanicure ka? Diyak narod kaya ito na ito yellow, a color na ito kukuk. Kaya't konti red. Sika talaga. Kan orayan nak di nakpanawan. Urayan ka pa'y? Katanyangay. Kasta lati piyag Kasta kiyag boyfriend. Nasgan nga orayan na ti girlfriend na. Ay, daytoy a wedding gown ti maibagay unay ka ni Tina. Kuray man, taisen ko kankwana. Tapno pagpampanunutan na. Ay, sigurado ang magustuhan na daytoy. Nay, simbangpot ka magaya man, Roger. Nagdetan nyo nga ka ni Tina. Ijiili. Sa dino nga, Rod. Tila damdamag manang. Para agdamagaklaang mat. Aywin gayam, ada nakitak a wedding ga... Nagdiretsyon ni Jay Silid na. Apay nga ta, asaanin nga agis istorya, maipapan iti date da ka ni Tina. Saan na nakasla idea? Isend ko man langan da ito'y a picture ti wedding gown ka ni Tina.
Kitaam day to'y insan, oh. Nya day tayo pakpakitam. Ni, picture mo ti wedding gown. Insan jay manang ni Roger. Amangan kanuno kayat ko nga isunto ti wedding gown ko into nagkasar kami iti kabsat na. Ha? Abay, di dapay amaw nga dan sa bali akadiday ti kabsat da. Di na pa'y siguro amo, insan. Ay katibaga mo na. Anya? Awan pa'y mat formal break-up mi kin ni Roger? Masapol pa'y ayat ti formal break up. Ibaga mo, tapno maamuan da ti kalukwan day ta kabsat na. Awagam kit din tagtongtong kayo. Ibaga mo ti pudno. Hello, Ipag. Kumusta kan? Anya nga iti makunam iti picture nga insend ko kan ka. Mayat manang. Ay, bagay mo day jay, tamorena ka. Bagay kan ka ti style na. Wen nga rod manang. Bagay nga agpaiso kanya. Ngawan niya. Manang. Oh, apay. Ni Roger manang. Apay ni Roger. Ada ka di madingay naramid na kan ka? Insukat nakmatan iti sa balay. Anya? Insukat na ka. Tsaka mo manang nga insukat na kun iti sa balay. Napu daw a babae, tinang isukatan na kanya. Isumot lagayam. Atong galagda magakkan kwa na may papankan ka. Di naksungsongbatan. Di ka madanagan. Kasaritak ni Roger. Komprontara. Tatang, awan ka di pa ni Roger? Nay, awan pa'y mate. Nay, apay nakarupangit ka? Kasla makaungungit ka, mate. Ay, talaga ang makaungungatak, tatang. Kan, uray da kayo. Ungtan nyo matday dya lalaki. Ha? Tapay. Anya ti basol ta adem. Ay, nasaya at ta si Mang Putan. Apay nga ta anak abanikas ni manang ko at imakter di tasangwanan ti kotse. Nasaya at matanagawid kan. Apay manang? Nagado alukwam ni Paitina. Anya? Insukat mukit din itinapu daw. Apay, Saan mat anangisit unay ni Tina? Tapno amom, jay kolor na ti kunada amorena. Apay, jay nangisukatam kan kwa na. Amom ka di ti talaga nga ugali na. Apay, amo na ti aglaba, agluto, kanda dumapay. Amangan no jay bagi na laang mati amo na nga asikaswan. Apay, insukat mo gayam ni Tina, iti sa balya babae. Isang arot adyak imbagbaga kada kayo. Tamok akasta ti reaksyon nyo. Ay sayang, baraw. Nagagait kinaanos ni Tina. Apay insukat mo iti sa balay. Diyak ngarod ay ayatin. Isumit lagaya, madi mo ni paspasyal dito yung balay. Kabisada ti ugali day tanang isukatam kan kwa na. Oh, kita mo? Nakapusa ni ti social media ti kasarda Roger kanya nang isukatan na kan ka babae. Impalagip mo manan. Nakita nga ron dito yung ko. Imbag kumamat no kinasarita nak ni Roger. Ni Huni ha, awan apulos. Nalawag pa ng loko day tangay naramid na kan ka. Sapay la kumaa, ta saan na pagbabaw yan day ta a desisyon na insan. Hay, Jack mapmapan iti kasarda. Awatin tayaw, nasa bali ti kasar ni Roger. Ay na, tatang. Kat no pa sosyal kanula ang daya babae. Feeling rich, asaan mat nga rod a rich. Anya ngay nga raw, kat iso ti kaya ti kabsat mo. Basta, tatang, da kayo langan ti umatendar iti kasarda. Mapantayaw. Anya lang ti makuna ni Roger no saan tayo amapan. Niti na kumati rumbang nga ikalay sana. Saan kat adayjay a babae?
Ay, nabanuga ka nagtrabaho. Agasamot ngamin nga ti pa nag-overtime ko. Manong oras. Kat, apay nga ruta nagtugaw ka. Aginanak ah. Anya ka dito masidahan eh. Anya ang masida sa sawam. Ah, kaya't mo sawan, saan ka pa nakaluto? Paglutuan na kit din. O, kita man dagiti kaman manicure ako ko. Ay, unay kamutin. Amumit asumang petak manipod trabaho, di ka pa nakaluto. Anya nga iti kananta. Sikan kag luto. Ayaban naktulangan, ito nakaluto kan, ha? Puro mo't kanugayam ginatang tikan kaninda Roger. Ay, saan akon amas daaw, tatang? Saan kanumot gayam nga mo ni Dibra ti agluto iti napaw? Ay, kunakon kat. Idi pailaang madlaw ko daytan. Dila ta kanumot agpapapintas siya mo na nga ramidain. Kat no adda pay damag ko. Apasaray linawas amapan iti parlor. Ah, Agpakiday, kas kada agpamanicure kan pedicure ti aramidan na. Agasem ngay day ta agastos ni Roger kan kuana. ay, saan na pinampanunot ni Roger tay pagsasaw ako nana? Saan ka makiasawa iti awan ammo na? Tapno awan to ti pagbabawyam iti udi na? Kasta agpapintas ka. Para ijay iritok ken ka akadit mo. Bagay ko kadi mo ilaang day ti buko, insan. Katwen, kasta nga style ti talaga may bagay ken ka. Diyak ko makayat ti makidatan. Ngam ipapilit mo to ngamin. Ay na, nangasawa ni Roger, insan. Iso makidate ka matan iti sabalay. Kat, Nasken nga agpapintas ka Tapno masarakam, tay Prince Charming mo. Ay kunakman no kunam a day off mo, tapno agrelax ka. Apay ngay nga rod, nga aglablaba ka ita. Day off ko nga agpay sumanang. Kastoy latatyar aramida. No day off ko. Ti aglaba? Sapay nagado. Ayan ngay ni bakit mo? Rimorda ka dagiti babarkada na Anya? Mapanda ka no ag-shopping. Ay, unay mo't aklasin day jay nga anaasawam. Isubliksan ka dagiti naganak na manang. Anyat serbi na Puro magastos char aramidin na. Dayta, jay ibagbagakken ka idi. Malagi pula ka nga ni Tina. Kumusta nga tamot tayo? Ay, Tina, kumusta ka ngay? Long time no see. wan nga rod manang. Ay na, busy ak ngamin dito yung negosyo mi kinilakay ko. Ha? Anya ang negosyo? Dayto yung restaurant mi manang. Ha? Restaurant yun daytoy? Ay, jak ngamin nadamdamag ang nakiasawa kan. Wan amanang, jakmat ngamin amuno sa dino ti ayan mo. Iso asaan kan anapakaamuan. Ay, kumustaan na ka ni Roger? Kumusta mo't gaya mo ni ex ko? Ay na, paan na, tibabawi na anang asawa. Kasanumot ngamin, nagsadot. Awan amuna at trabaho, dyan na asawa na. Ay, kaasimot nga rod ni Roger. Ano kasta manang? Katnudwa lang aputahe ti amuna alutuan. Naksat kan nakuselpay. Ha? Ay, sayang. Da kayo kuma talaga tinagkatuluyan. Mayat kuma. Anya ngay nga rod manang. Saan kami nga agkagasat? Kastala ti biyag manang. Apay, makaungot ka kanya. Anya man tayo yung luto mga inapoy! Nakusal lang aro din, naksat pa'y! Kunakmot ngamin kan ka, adyak amo ti agluto. Ipilit mo ngamin, agluto Basol mo Ano, samday ta? No, apo. Saan la kumasikan ting kasar ko? Agbabawi ka na nang ikasar kanya? Dap pa ang tibabaway ka!
Nila ko matina-tina sa awak inin. Di mo pa'y amot yung agluto. Kastala ti biag. Maikalima nga paset. Simmang Patdan! Addadan! Ay, sabatan tayo idan ah. Ay, suping anak ko! Ha? Imo na matan ni nanang asimabat kinima ng suping. Unat mo nasakit ti sa ka na. Katuan mat. Ay, nagparta kasi mabat ni nana. Sabatan mo ni nanang, mami. Tani, nagpartak at imare si mabat. Irwar ko pa'y kumadagiti pasarabok. Bumabakan ta. Ay, naidugma mo ni nanang. Kung nagtumot ka. Yung katulungan na tumakder. Anay ko, anay Kat, ayan tinastakit, nanang. Ay, nagsakit namin anak ko. Ay, nananang, kunam ngamin ang nasakit ti sakam, ngam kasta unay ti taray mo asim mabat kinimanang. Inuray na kami latak ko man ay uneg, nanang. Ay, anya ngay, dinanayunan man ng ti an-anayin nyo. Ay, ayan nga di pasarabam, supeng. Ay na, ado. Ayan na nga raud. Ay, anya ka ni nanangin aya. Irwar nila kay ko amin a pasarabo, nanang. Di pasarabok, ako kwaklaang, ah. Ay, Unay kamot ka, nanang. we, nanang. Kaaduan a pasarabo mi, para laeng ken ka. Daddy, dagiti pasarabo, irwar mon. Wen. May naktulungan ni Bayaw. Nasaya at mata nakapagbakasyon kayo kinibayaw dito'y probinsya, manang. Inkarigatan mi tamailiw kami maten kada kayo. Ado ti maburas a prutas ita asamar dito'y probinsya, manang. Nagbunga ka din di mangga amula day di tatang iday. Wala, aguma kang agburas. Nagado ti bunga na. Dagiti ngay bayabas nga ululyin tayo idi ubing tayo pay. Nabiyag da pay aya. Una, isumot ita ti ululyan dagiti anak me. Ay na, nagmayatan ti agbakasyon. Ala, agpipiknik tayon to iti karayan. Aywan, ado ti matiliw alamas di takarayan. Ni Jamestown ti makaamo iti dayta. Kat, ayan ngayon ni nanang. Ay na, napanain lemengan adagiti inted mo apasarabukin kwa na. Ilamang na, kano tinapay dagi jay, mapirdin Ay na, kasta ni nanang. Ay, jakman amo. Ayun gayam, ayan ngay ni Bayaw. Ayabamon amanang, tamapan tayo agmerienda iti kusina. Nanang, Apay nga da ka dito'y silid kaw? nakaluka mo tiri daw yaw. Iso simbre ka ko na. Anya ti kalkalkalan nyo di takartaon. Ay, awan. Adaya mo. Haw, ada sapsapulaw. Awan! Umayak agpakada tagawid akon. Urayak dagiti apo ko midi balay. Ay, iyawid ko man dagito inted ni manang suping apasarabaw. Anya dagita intednaken ka? Kingkindi akong krispap. Anya akin di dagita? Kapang ubing. Anong mang tagkaman? Ikanak. Ni, kinunagado ti inted ni manang suping. Dawatan nyo pala dagita kindi may. Awan tinted na. Adaya mo. Ni, ala nyo natin may sasupo doon na kindi. Ijay kano karayan ti pagkikitaan tayo inton biga, tagpipinik tayaw. Nagkuna. Ay nasakit to'y sakak amag na mapandita karayan. Imbaga ni manang suping nga raw, mailib ka na ujay karayan. Nagado tinatiliw ni James alamos dito'y karayan, daddy. Kitaan mo. Kung nga raw, naglaingin ni Bayaw ngagtiliw. Kit isumot gayam ti inaldaw nga aramiden da nga main. Di mo aya makita. Nagnisi, gaputa inaldaw nga isut aramiden na dito'y karayan. Mayat sa nga daara kapag sangwan mi ka ni Bayaw Ay, nanang! Sus! Malmalmas! Sus! Sus! Kasano? Kasano anak ka panijit ng ngati karayan? Ang karayatan yan Ay, unay kamot na nanang.
lanaksat da ito tuntun mo mi alamas. Gapo iti nervyos mi kan ka. Ay, kunam amarigatan ka amag na. Ngam apay anakapan ka di tateng nga ti karayan, nanang. Kunak ang mapanak laang umisbaw. Ah! Anya, umisbo ka di tateng nga ti karayan, nanang. Ala, saan mo nga ungta ni nanang? Kasi mo. Ay, agdang arun mo't kabkabaw kaun. At daya mo't. Ingkan ituloy ti agluto. Tasyak ti makamo ka ni nanang. Sige. Naungat nga min day takapsat mo sufay. Tilamanan ipulpulong yung kinimanang. Ay, nasuping anak ko. Ay, napaspasa ka nanang. Inarakop nak matlatan. Di agpadatan to na napasa. Mailiwakan ka anak ko. Anyagat ni nanangan, aya. Ay, subay. Adda ka di kwartam dita. An-anom di kwarta, aya. Kat kwartak mo't Awan intugot ko a kwarta dito karayan, nanang. Ikanak tungarod ijay balay. Kaun, Di mo ibagbaga kadagiti kakabsat mo nga ikanak iti kwarta. Dawaten dan tumanan. Sapay didak mo't nga rod ikan iti kwarta. Surot-surotan ni nanang ni manang supeng. Wan nga rod. Uray madamada nga agtungtungtong kinilakay na. Mapankit din agtugaw dita nagtang anda. Ay, nakita mat. Katnuan. Permi nga rod tibain ko. Amukaw no apay nga anamay dun ni nanang dayta. Anya nga'y kumatirason. Kaya na nga agawon ti atensyon ni manang supeng. Ay, wanan niya. Tas kalagdadamaw. Sigud mo't akasta ni nanang. Agasam nga'y dagiti intad ni manang apasarabo na. Binukbukudan na. An-anon na nga dagijay. Indulin na Ay, iso mo ilagay man nakitak ijay silid na nga kalkalkal iti karton. Ijay siguro at inang idulinan na. Ay sus, maperdi dagijay. Sayang. Ayabam ko idan tamangan taon. Nakaluto tamot tayo. Nanang ko na. Agtal na ka man di tamang kalbi-kalbi kanyak. Adala ibagak. Anyaya dayta. Numadamang nga agtungtungtung dama ng sufing kinila kay na. Saan kamot amapan ijinagtang nga anda? Na, maan-ano ko kat anak ko ni Sufeng. Uray ikamot idaa iti privacy da nanang. Anya day nga ibagbagam. Ni, papanamanan. Ay, adalang ibagakin ni Sufeng. Nanang, madamadang agdidit kinila kay na. Bayam kadipay. Makauray siguro matday ta ibagam kan kwa na. Ay, sumardeng ka man nga agsaw iti kasta. Nanang, nagtangkan ka ti ulo mon ayan. Gusto ti kino na, mami. Nagmayat ngagpaiso ti agbakasyon dito probinsyayo. Idi pa'y nga ibagbagakan ka. Idi pa'y kumaan nakapagbakasyon ta. No nagwun ka adagos. Uwan ka. Ni nanang, mami. Natuang matlatan. Ay, sus. Apay ngay. Natali mo daw sa matay. Di samot high blood na daytan. Inta tulungan, daddy. Kanayon ka di amataltali mo daw ni nanang? Saan mat? Italaang mat. Ay, agtal na ka man. Kanayo na ka maululaw. Kat apay asaan nyo ngay bagbagangay kada kami. Ay, sumro ti high blood ko. Kat itaray da kan ay hospital. Ay, ewan niya. Ay, dayta ti kasayatan nga aramidan tayo. Hospital? Ay saan? Diyak kayat ti mo hospital. Tapno maagasan kayo, nanang. James, ayan di tricycle mo. Nakalaw. Ay, saanan ko na. Mayatan tirik na. Saan akon ang maulaw. O anya, nanang. Maululaw kayo pailaan. Medyo, anak ko. Ay, di kwartak ngay nga itad mo. Uwan gayam. Mabitlaang tayo nakalaon ija wallet ko. Ay, nananang, di ka lang mabain. Agin uulaw kalagayam, tapno makadawat ka iti kwarta. Ay, agtal na ka man dita. Pumanaw ka man dita. Itay pa'y nga obserbaran ka. Oh, nanang. Umanay ka din na iti sangariba, Sangariba? Ayan na nga iti sangariba. Atoy, Ay, ikita ka na sayaan.
ang mga nupikay. Anya, kat ninanangan aya. Saan kay nga ikan itipeke a kwarta? Nay, ay puno sa nga ribo. Kabarbaron sa pay anak ka. Kano ka widwidrok day tananang? Isumot lagayam a medyo napudot pa ay. Ay na. Ay, adalat tamarik na kapanag-ulaw ko. Nanang. Maulaw ka nupay mo ni nanang. Ay no, di lang mo bain. Ay, adda ka di mainayon mo dito, Isufeng. Nayunak day ta sa nga ribo, nanang? Nayunam mo na anak ko. O sige, nayunak iti 5 kaso. Ay na. Agyaman Sufeng anak ko. Isukat asikat ti paborito nga anak. Kasaan ka akas ka iti kakabsat mo. Nga imbes nga ikandak iti kwarta. Isuda pa'y ati umutang kanya. Di da mangarudam mo tagbayad. Intulog ko di manok kasi daw nyo kadamanang supay kung bayaw. Addaman damagakan ka. Anya day ta? Adda ka di inutang mo akwarta kininanang. Awa mo malagip ko. Di mawat ka din kan kwa na. Di mo lamang tagno dumawat ak. Ngamin, imbaga na kinimanang Sufeng. Nga utangan ta ka no. Anya? Istorya na day ta? Katuan. Ay anya ka ni nanangan. Ay, agin uulaw nga rod. Tapno ikanday ti kwarta na. Ay na. Anaan mo na kumati kwarta ngay. Idulin naman ayn. Kas pa nang idulin na kadagiti pasarabo ni Manang Sufeng kenkwana. Inton bigatan, nga agawid kami kanilakay ko. Wan nga rod Manang, nagbiit mo ti bakasyon nyo. Saan na bale, tagsubli kami tumanan intun sumaruno a summer. Ay katuan Ni nanang? Ay, una yun. Aday jay silid na. Ay, anyaman nga tan tinapasamak ka ni nanangan ayan. Anay, anay ko aya, anay. Apay nanang, anya ti. Sus! Nagaduti ko ton dito'y silid ni nanang. Kinagat da kadagiti nagdadakil ako ton nanang. Ay, sus, damagan nyo pa ilang. Kasano nga adda dagita ako ton dito'y silid, nanang. Surutan taman ti pagapgapuan da. Oh, ijisirok ti kama na. Oh. Ay na, agasan nyo kitden dagiti kagat ti kuton dito'y bagbagay. Sapay adda allergic iti kagat ti kuton. Aguray ka nanang, tatuntunon mi tinagapuan dagiti ako ton. Dito yung matnagado akarkarton dito'y sirok ti kama. Oh, kita oh. Ha? Ay namanang, dagiti pasarabom ating tinapay at dadaamin kita, oh. Ay, sayang. Napirdidan At dapay sa nga supot akin di. Kasano asaan ako to nanday to'y silid na. Ay, ni nanangan aya. Ay nanang, no inwaras mo kumadagita at tinapay kindi, dinabsog tayo, saan anaperdi akasta. Ay, nalipatak nga raud. Imbagak mo to nga dakab-kabaw kaw. Ti ko namkit din, adem imot mo. Ayawan, adayamal. Ay nananang, timakan, nasken akanen. Saan mo nga iduldulin dita sirok ti kamaam tadikat kutunen. Agasam nga iti kwartang iduldulin ni nanang iti pandagtipungan na. Dawat kini Manang Sufeng. Siyak pa'y kit din ti mabain. Naimbag kat ata saan mo't anak ko ton ti kwarta na. Bagbagaan talataan ni nanang. Ay, kastala ti biyag Anya ngay nga raw. Isumog nga raw ti ugali ni nanang. Agyaman kami! Ag-subscribe kayo pay. Ket agsubli tayo iti sumaruno nga istorya.